Dal ni gital gepan video na semang sakan tikon sang satai ramchak swa. Reperang acing darangan maksya Middle so na men so jeng emo. Iran meng Israel meng dakkan esel. Ya dakkan era don thong jawa. Peace process na gata re pamare bajawa. Ya khode re bang ba salsume sa masigen. Ande ba mizalo chang satai Iran notun Israel gita dimona biapo jeyon Israel nuclear power plant dongachim wako target ka. Nebarong saba misal dakja mo biapo kemekon kosako track emna ko sona manaya. Yan dake 100% wa biap kode protective ka Israel. Ane kemang dingtang video kon kanik tade Israel ni manderang de public ang demo bengkaro sa dunginga. Bisong ni advantage kode mai ko akan mo. Nokur katan bisongde bengkar donga jangi jokani ko thari bisongde indak ba advance bisong chancheni khamrangde ayan manpla Iran rang ba barta ba bom rang khori kwating chuk misalang khode neba sak khogruk ba tesan sikhwe bisongde Iran ko chanchi genchim ode Iran rangde sak hazalo angpleng chukmo mandesian yan dakke obosa ane khur nama nga cheng aksongge ini dingthangir kani ko andake mang mizalor perang Iran ni aggression ko ke mang Israel ba chang satai Iran ni defense cyber infrastructure even central jail Tehran ya gamak ko mijalo target ka jok operation ka pengching mung jo na seman kanya mo yan dake obo so mijalo perang wa central jail ko de mkhawon bom go sanga to ka cholo matam rang dong khatik taman plageno aram guno Irani official statement ko nakanik tade jello dongba mandirang de kemukon kapjana warang hor kontrol kan amanan diming ba kani mo sawa dongkugen perang mo kemekan okhatna saminga yan dakapa chance ko mano de kemekan okhatik taigan aro video ko ban kaya public rang kemekan okhatik tamana anege mer perang da ode mizalo chkhingbaji walo chang satai Iran Doha Qatar Yano de US ni army rang donga military camp aircraft rang donga aro dungtang busturang ba donga gam chapta busturang US ni ya biap ko mijalo misal gwata rong chibri gwata wa misal ko gmekon khosako detect ka emeng ba go sona manaya dingtang news rang ko ne kani kita de ya misal ko gotnas khangan information ko ratani ma ani mo Qatar government na Qatar government ya information ko man gen chimo ode automatically US na de share kagen yade mang meso kasanong ajok di badao Donald Trump yani gemen Irani ndak ba kampo khani gemen pera national security baksa gol phani ko takenga mai rak vaccine ko again perang Donald Trump ite manden phagla da ka gemen ma siamo tak thmai ge basa uni gemen darangan khenengai Donald Trump na basa ko bade ya manden kham nama basa ko bade namja Donald Trump kon amnak chaimang bini opposition party rang aro gepon party rang ba US kemek Iran ko strike ani gemen protest kan kutna mania yan takaba situation ko ba US so nakengamo Nage mang dintang songrang US ni ko sako Iran ni nuclear power plant ko facility ko destroy kani gaman meknengenga condemn kainga yanda ka bakuban nama na yang songbate de China Russia anake mang North Korea aro gepen Islamic songrang ni ba bamja ancing gemagan masya US de agasa kemeko number 1 power ng basa kontrol kagaba jego ani chimo demo unigeman ramramari darangba tangthapna phajawa anake mang dao mai da kapa action ko tramara Iran ni khosa khora gen pena yakuban chin taman gen anake mang mizalo Trump ni tweet kaimang oratan kan tamana Iran ni government ko change kana nga make Iran great again andiri mang tweet khatinga mo mai ni geman ya gecham regime kora change ka jawa bia Iran na ma kho takja gen chimo de uni oto de Iran ni government dao chalai gpa
dictatorship pong imong ba Iran ni mandiran ko sason ka aro America baksa golpoja uni ortode mo uni gemen sa dade target the government ko change kana songya ya government change ka ongen chim ongode Trump ni andaronggen Israel meng apsan mili meng khangkhagen wa ko sa muk songya Iran de jak chathing tok thoa ga kaijok bisuni air defense system ko mokon destroy kajok bisuni aircraft rangko aro tingtang military camp rangko ba strike ha no stock kajok uni gemen bisong de na men belgria ha da de belgria de missile sanjok missile chi bisong strike ya goatenga ne missile ko ba ko sa ko onda de go soi mena galna mania aram yung amo Iran no doing pa netrang ba kham kha jenga na medege he khai do ninga ya khoban na ma ninga chingmo negamang news sound enikna ma ani tade Iran ni supreme leader ayatollah baksa gol phona menga ni mung agani amo inde ba ye butte pa khora ma mung ko ba ma jain jok na access ong jain jok ni otode banon donging jok banon na pemna biara dao thuenga dongenga tarang ba agana ma jajok bika mania selde de US mung gol phona menga cham mukhangchi nambate mung kham khana gatamo inde ba ye butte pa khon taura momo ma skha jain jok khene no kha jain jok kemukan thangin jangena de khengen jegda soltan dalgen chimong bamo unigiman bikora access kana man jaya mo tade target de Israel de ya kosan target khaya bikobo donjowa sotken ongjode thangan rumgen dingthang biap round namana Israeli kosako protest saya anake mang Iran ni kosako ba protest kan ko kamana counter protest ko kan chimo de mo yanda ka bako nikna manengar perang Rebanga basal sumoi mera simananga nam bate Iran aro Israeli gemen khoborang ko update kamera bathagen anake mung perang simananga angni YouTube channel ko description link on atenga one oba nam gabok khoborang ko simang ni sunamat gen aro subscribe haidon bo video rang de yarang san jerangan video ko ni sungacham nam neken chimo ode na simang video ko mana tepat pens karang na share kabo getalok nge ni sung par perang na simang ba nam neken chimo ode Rebanga pa sal sumoyo nam gaba khoborang ko information ko man so ken subscribe kabo ni sung ba sa kanti ko na simang ko mutela